Mwiriwe inshuti bavandimwe mukomeje kudukurikirana kuri runo rubuga rwacu rwa Agralac Inside. Niba ari ubwa mbere udukurikiranye, kanda subscribe, kanda like kugira ngo tukomeze tukogezeho amakuru gatanu kuri gatanu. Aya makuru yacu y'uyu mugoroba reka tuyahere mu gihugu cya Congo, aho mu gace ka Beni, aho igisirikare cya Congo kivuga ko kimaze gutakaza abasirikare bacu barenga 60. Iki gisirikare cya Congo bita FARDC ko mu gihe kigera ku mezi abiri abasirikare bagera kuri 60 b'igisirikare cya Congo bamaze kugwa mu mirwano ibahuza n'umutwe witwaje ibirwanisho wa ADF. Uwo mutwe ukomoka mu Bugande, bakaba bawita mu magambo arambuye Allied Democratic Force, ukomoka muri icyo gihugu cy'Abagande, kuko bitangazwa na General Leo Richard Kasonga, umuvugizi w'igisirikare cya Congo. Mu itangazo yatanze yavuze ko abandi basirikare 175 bakomeretse. Uyu generale akomeza agira ati FARDC iriteguye bihagije guhangana na ADF, kandi twiteguye guhangana n'abantu baca abasirikare bacu intege bigatuma batajya ku rugamba. Ku bijanye no guhasha uyu mutwe, tubibutse ko guhera ku ya 28 y'ukwa 11 umukuru w'igisirikare cya Congo General Celestin Mbala bamwohereje Beni hamwe n'abo bakorana, hamwe na John Numbi, Inspecteur General w'igisirikare cya Congo. Ni ukuvuga ko Etat Major General yavuye Kinshasa ija muri aka gace ka Beni, ariko kuva yahajya nta mpinduka zari zagaragara nk'uko abasivile bakomeza babivuga. Tubabwire ko mu ntangiriro z'uyu mwaka, intangiriro z'ukwa 12, FARDC yavuze ko imaze guhasha ADF ku kigero ca 80%, kandi kuva aho iyo mirwano yatangiriye abasivile barenga 200 bamaze kwicwa, n'abandi benshi bakaba baravanye mu byabo. Abaturage ba Beni muri uku kwezi gushize nibwo bakoze imyigaragambyo cyangwa mu ndimi z'amahanga manifestation, bavuga ko MONUSCO igomba gutaha kuko nta kibamariye, kandi MONUSCO abaturage bicwa MONUSCO ihari, kandi MONUSCO yaraje kubacungira umutekano. Niyo mpamvu abaturage ba Beni bakoze imyigaragambyo, barikora mu mujyi wa Beni, n'abandi bakomoka Beni bayikorera mu Kinshasa, basaba ko MONUSCO yataha kubera ko nta kibamariye. Ni kubw'iyo mpamvu igisirikare cya Congo cyahise gifata abasirikare bacu Major General bayimurira Beni kugira ngo barebe ko bahangana n'uyu mutwe. Tubibutse kuko uyu mutwe wabanje kuzajya ugaba ibitero. Nshuti muvandimwe, komeza udukurikirane ukanda subscribe.